Stane, danes imamo posebno opozorilo za naše poslušalce, in sicer Vsi lastniki strojnih denarnic Cold Card takoj premestite sredstva iz Cold Carda na naslove, ki so ustvarjeni z drugo strojno denarnico. zakaj? Ker je ustvarjanje SID-a, torej semenskih besed 12 ali 24, na napravah MK3, MK4, MK5 in Q nevarno. In to je bilo danes zjutraj oziroma včeraj objavljeno, ne? Tako, nekdo je očitno z nekim AI orodjem uspešno lahko uganil nekatere besede, torej In ta SID, in si prenesel sredstva iz kar koliko nekaj je bilo, nekaj denarnic. 500 denarnic ali koliko je bilo? Med 500 in 600 bitcoinov Okej. je bilo že spraznjenih iz Cold Card denarnic, zato takoj preneste sredstva na neko drugo denarnico, posodobite svoj Cold Card po navodilih proizvajalca. Pa dajte to povedati še kolegom,